Da kejingkeman ke bakrau hulur ke Jingïoh ke distrik Bhoi, sya ka Lyngkhuh Snem hadian ke Jingïoh elah ke jong ke distrik ke Pura. Na kalian ke office u deputy commissioner rengkat ke Jingïoh Trilang bat ke Bhoi dorbar kala penlong ya ke Rakhe ya ke ni ke sengi ha ka sauterik ujeliau ar hajar ar puar da ke ipu ipiang bat ke Shongkun. Bat dia ke program la penlong ha ke district library Hanong Po. Ya kini kejing Rakhe le penlong kerpang ru kumsi mentah kejing Rakhe ya kejing dap nyopsan Snem kejing la luat keri India. Bat kumjuk ru kejing Rakhe kejing yo kejela Meghalaya sanpo Snem yala kejong kejela Pura. Lawan bani sim pentah kini kejing Rakhe jong kejing dap laipo Snem ke distrik Bhoi da ubah Amiral Bon Siem UMLA Kenong Po constituency ubah Charles Marngar MDC ke Mauhati ubah Balajit Rani MDC Kenong Po Arpit Upadhyay Deputy Commissioner ke distrik Bhoi, Giri Prasad Superintendent ki Pulit ke distrik, RR Makdo Advisor ke Bhoi Dorbar, RB Shadap Presiden ke Bhoi bat kiwe-kiwe. Nalor kireu pau kumat lawan banishim bentaru di kinong teri asya ki kena skul bat kiwe-kiwe. Ha kebelas sedang ya kejing Rakhe ada kejing keran Aiman Siem jong Dr. Didi Lapang. Unong ai buit ke Sorkar Jela ubadiru uwain kireu krau ke distrik Bhoi ubladon benta ban penyo ya ke distrik ke Pura. Bat ubladon senyang ruah ki babun kiliang bat ula ajing keran hakan kesngi lengba ke video conference. Balas sedang syuaru ikan kejing Rakhe da kejing marathon na jentru syagamadan NSCE Mini Stadium Hanong Po. Na kaliang kinong keren baro kelapan pau kejing kemen banedon lang hakan kejing Rakhe ya kejing dap laipo Snem ke distrik Bhoi. Ha keba kelapan ken mauru halur kejing lan lade bat kejing syakri jong kireu krau ke distrik. Kebeladon benta ha keban penyo ialah kejong ke distrik ha ke Snem syajar kendai sepak kendai puar. Kilapan ken mauru bakum ke distrik hi kerana ya ceprang hagi babun kiliang kamtam hagi kampen roy ke pulih putih ke kot kekiak bat kiwei ki benta. Lapan wai kini kejing Rakhe da kejing sam ki kusnam beper ki bagentup na do kirang bagi tayel akai ki belale isim benta bat yo takma ha ka Meghalaya Games nang tai kinong teri Anganwadi kinong teri Asha ki VO ki IVCS bat kiwei. Since Bhoi attained its full-fledged district on the 4th of June 1992. I stand here today to remind ourselves with joy and jubilation for the realization of the long-cherished dream of the people of Bhoi. We have encountered many hardships, discontentment, and hurdles to achieve it. But with prayers and steadfast support of the fellow citizens of Bhoi, we were able to enjoy the fruit of success. Kalau benda yang diberi, ia kilong, adikam hotel, kebukutuk, adikam balam, kebukutuk, adikam sain percaya, kebukutuk, adikam kulit putih, kebukutuk, adikam elektrik sport, seperti itu. Memang lakat taruh kilong Shongkun ngasgawa minakan sibun dibenta di bagian hap kontre dan jadi realiti gedungi kamput tangkanya lain urusnya dengan dari realiti gedungi kena orang bercengai berarti respek hari bentar nomor kelah ke bakum kini ke pol pengidan mentah kalau ke bakusan itu kan bakum kinong Shongkun andi di babun di medan mana kesini di kunsamla di represent di sport person lagi disiplin berhenti midon ki nak kulit midon ki Anganwadi midon ki Asha midon ki Rapashon midon ki IDCS society berhenti midon ki NGO bahkan di sini keduaan dari dunia yang kesini kalau bangsa ini terima nak menentangkan ini Rakhe dari Bhoi dorbar hari identiti gitu kan imla betul ya kimati bagaimana persiapan bertrainer itu kepor beliau ya kan setir unit beliau ya dari Bhoi civil subdivision pak hadu beliau ya distrik pak hadu bentar kadang long Bhoi kadang im kadang ilpun yaitu isu di hubun nak bentar dari
Nomor mereka idol gadau ko krau ngari keski banjelung lang panai kude kerpang ni kena samsno idol ka family boy jadi ni keski ko kerpang ban kajing keli bertagalong ko pun kermau yang ilang ni sepat yang dikecil tiba umur sosok ham mulai dapat dikecil tiba ngomong Kri sama Pak Jumpi, objektif cuma berkai, udah dulu balam nanti tim berkaitan sah kanak.